Yes, amahoro kuri mwese. Iyi ni Waka Waka podcast. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero Putin aratanga gasopo muri Niger. Umuntu wese uzakinisha Niger azivuganira na Putin. Ibi rero birakomeje igihe abafaransa bakomeje kurira amarira nk'ay'ababebe kubera ko umugati wabo muri Niger umerewe nabi. Aba basirikare rero muri Niger baratangaza ko biteguye ibiganiro ariko ko na Bazoum agomba gushyikirizwa ubutabera kubera ko yagambaniye igihugu cya Niger. Bazoum n'abaministre biwe bakomeje gufungwa n'aba basirikare bahiritse ubutegetsi. Rero bakabavuga ko bagomba kubashyikiriza ubutegetsi. Habayeho no kuna n'amaperquisition mu ngo zabo, hafashwa amamiliyoni n'amazahabu, ibintu byinshi mu ngo zabo ba ministre. Navuga ko aba bakomisiyoneri b'abafaransa, nabita abakomisiyoneri b'abafaransa kubera ko nabafashaga ubufaransa kwiba ibyo bwiba muri Niger. Abangaba rero bamaze gukatirwa urubakwiye. Aya basirikare bagiye kubakurikirana. Ejo numvaga Museveni arimo anavuga kuri iki kibazo. Museveni yakivuzeho mu buryo bwumvikana cyane. Museveni yaravuze ati, nkuko nabivuze nanjye hano kuri Waka Waka, ariko yaravuze ati njyewe sinarinzi ko Niger ifite uranium ingana kuriya, ntago nari mbizi. Noneho ajya mu mibare, yahereye mu mibare, mwumve namwe, yahereye mu mibare y'ikawa. Avuga ko ikawa ku isi ku mwaka yinjiza biliyoni 26. Biliyoni 26. Muri izi biliyoni 26 Afrika ibona ngahe? Biliyoni 2.5. Wakwibaza uti se nitwebwe duproducinga coffee nkeya ku isi? Ndakeka ibyo atari byo, kubera ko Ubudage ntago bwarusha Afrika yose, kuko Ubudage bwinjiza biliyoni 6 ku mwaka ivuye muri coffee. Murumva ko Afrika yaribwe. Nayo mpamvu abasirikari barimo gukuraho aba basaza, bagomba kubavanaho ibi bintu muri ibi bihugu by'abafaransa bigahinduka, kubera ko ubujura bugomba guhagarara. Uranium yo muri Niger, ugiye mu biciro abafaransa bayicukuriraho hano muri Niger, uzasanga ko n'ubujura. Niyo mpamvu abanyaniger kugera uyu munsi barakennye. Abanyaniger kugera uyu munsi Niger iri kubakatira umuriro ariko bacaniye Ubufaransa. Icyo kintu twarakivuze muri podcast y'ubushize. Bacaniye Ubufaransa ariko uyu munsi Niger iri kubakatira iki? Iri kubakatira amashanyarazi. Ni ibintu bibabaje cyane. Rero Museveni yarakomeje arasobanura, aravuga ati twebwe ahaturuka ibi bibazo cyane by'umutekano muke muri aka gace ka Sahel, ibi bibazo bituruka muri Libya. Twebwe twafashe indege turi abaperezida 6, twiteguye kujya muri Libya guhuza Gaddafi n'abamurwanyaga kugira ngo ikibazo cy'intambara muri Libya gihagarare. NATO iraduhamagara tubwira ati gasopo ntimwibeshye ngo murajya mu kirere cya Libya. Museveni akavuga ati mwibaze 6 excellencies ba excellency 6, akavuga ati ntabwo ari njyewe njyenyine, wenda yaba ari njyewe njyenyine mba mbyumva, ariko 6. NATO iraduhamagara tubwira iti musubireyo. Icyo ni ikigaragaza iki? Bwa bwigenge bwa Afrika budahari. Ni gute NATO ihagarika abaperezida 6 bose ba Afrika bari mu kazi ko guhagarika ko gukurikirana ibibazo biri ku mugabane wa Afrika? By the way, ni gute mushobora kubabwira ngo musubireyo? Ariko umugabane wa Afrika n'abaperezida b'abanyafrika, wowe urabahamagara uri muri Canada, uri muri Amerika, uri he, ukababwira uti gasopo ntimurenga aho ngaho. Gaddafi yatanzwe. Mwarabibonye rero, baraje bica Gaddafi. Intwaro za Gaddafi zimanuka hano muri ubu butayu bwo muri Sahel, nibwo burimo gukora, nizo zirimo gukora ibi byose mugenda mwumva by'aba Islamiste bari muri za Niger, by'aba Islamiste bari muri za Mali. Ibi bihugu byose byahise bibura umutekano kubera icyo kintu. Rero bikaba ari ibintu bibabaje cyane, ari nayo mpamvu nababwiye ko abaturage b'ibi bihugu bazapfira inyuma y'aba basirikare, kubera ko
nta nyungu bigeze babona mu kubana n'abafaransa, nta nyungu bigeze babona mu kubana n'abafaransa. Ubu rero tuvugana abafaransa byabacanze, bagerageje gukangurira ECOWAS, bagerageje gukangurira ECOWAS ko yabafasha muri iki kibazo, yo igakora ibitero nka ECOWAS, bagakora ibitero nk'abanyafrika, ntibyitirirwe abafaransa. Abafaransa bo bari biteguye kuba babafasha. Iyi ECOWAS rero nk'uko byagaragaye nayo muri yo indani abasirikari bamwe muri ECOWAS bahise batangira kwanga kwitabira urwo rugamba. Abanyanijeriya bavuga ati ntabwo tujya kurwana na bagenzi bacu, ntibishoboka. Muri kubyumva ko n'aba basirikari bo muri ibi bihugu nabo barabizi ko ari abaturuka muri Cameroon, ari abaturuka muri Cote d'Ivoire, barabizi ko ibi bisaza n'ibisaza bihari hariya kugira ngo bifashe abafaransa kwiba ibi bihugu. Urebye Alassane Ouattara ni marionette w'abafaransa wa mbere ku isi. Uyu nguyu murabizi uburyo bamwinjije ku butegetsi. Ejo bundi nabonye Alpha Condé mu biganiro arimo gufata ijambo ahantu bari bakoze pano na Alassane Ouattara. Condé aravuga ati igihe kirageze ko Afrika ihaguruka tugasubizwa uburenganzira bwacu bwose. Anabwira Ouattara ati ibi bintu ntitutabikora la jeunesse africaine bazadushyiraho pressure mpaka twebwe tubikoze. Ouattara rero nk'umumarionette yagiye gufata ijambo, yaravuze ngo nibagiye kubwira Alpha ko turi live. Alpha aramubwira ngo Jassim aramubwira ati ngewe ibyo navuze mbihagazeho nanabisubiraho, igihe kirageze ko bahambirizwa bagataha. Muri make nicyo yavugaga. Ibi rero ni ibintu biri mu mitima y'abaturage, biri mu mitima y'urubyiruko rwo muri ibi bihugu, babona ko bigiye kigeze ko nabo bajya mu iterambere. Urebye ibihugu biri muri Anglophone byakoronijwe n'Abongereza, nubwo Abongereza bibye ariko hari ukuntu bagiye batanga ubwigenge runaka, ibihugu bikagenda bitera imbere. Naho urebye mu Bufaransa ukareba ibihugu byose byakoronijwe n'Abafaransa, ni ibihugu bikiri mu icuraburindi. Niyo mpamvu ujya kubona ukabona kapitene araje ahiritse ubutegetsi, ukibaza ngo abajenerali barihe. Nanjye narakibazaga ariko naje gusanga ibi generali bari ibisaza byariye ruswa, bifatanya nabo ba president kurya ruswa. So abajene bakazavuga ati igihe kirageze mwabasaza mwe nimuvuge muvuye aho nimujyane na ba boss banyu. Ibi rero turakomeza tubirebere hamwe. Abafaransa barimo kugerageza kwifashisha abaislamiste, mwarabibonye ubushize, barimo kugerageza kwifashisha abaislamiste kugira ngo badisturbinge aba basirikari bo muri Niger. Noneho abafaransa bagaragaze ko aba basirikari nta bushobozi bafite bwo kurinda umutekano wa Niger. Ibi rero nibyo abafaransa barimo kurwana nabyo, ariko ibintu byose biri kubapfubana. Macron imitwe yose ari guteka iri kumupfubana. Ikindi kandi nuko wamenya ko kuba Vladimir Putin yatanze gasopo akavuga ati nta mpamvu yo gushoza intambara muri Niger, nukubera ko Abarusiya Wagner Group iri tayari kuba deployed muri Niger. Kandi na Niger kugira ngo itandukane n'abafaransa, ibashe guhangana nabo ba Islamiste barimo kuyiha, irajya mu maboko yande y'Uburusiya. Nukuvuga ngo uyu munsi numva ko Ubufaransa buri muri position ikomeye cyane kubera ko niba buri bushobore guca bugufi imbere y'aba basirikare, noneho bakadiringana nabo bushyashya kugira ngo barebe ko ari uranium bacukura, ari ibintu bakura hano, ibiciro byahinduka noneho bikajya no mu nyungu za Niger. Bakabyungukamo ko Museveni we yaravuze ati hano mu Bugande dufite uranium. Ati baraje barambwira ati ducukure uranium hani wawe. Ndababwira ati nimumara kuyicukura, barambwira ati tuzayijyana ngo kuyicuruza hanze. Ngo barongera babaza ati nimumara kuyicuruza hanze bati Uganda izajya ibona amafaranga gutya na gutya. Barambwira ati no, mwebwe ni mugende muzane material zanyu muyicukure, noneho tuyikoremo amashanyarazi hano mu Bugande ducanira Abagande, izasaguka namwe mufateho. Murabyumva ibyo bintu? Aravuga ati abo bantu ntibigeze bagaruka. Ubu uranium yacu iracyari mu butaka, igihe tuzabonera ubushobozi bwo kuba twayiexploiter tuzayikoresha. Ibyo rero nibyo n'Abafaransa bakagombye kuba barakoreye Niger. Ntabwo Niger yagombye kubicana Ubufaransa uyu munsi ngo Nigeria biri kwikatira amashanyarazi. Ni ikintu kibabaje. Ahantu mwacukuye imyaka n'imyaka. Ese mutekereza ko bari abanyanigeri atari abantu? Mutekereza ko atari abantu? Ni ikintu kibabaje cyane. Ngewe numva ko aba Bafaransa igihe cyabo cyageze, kuko ubujura bakoze igihe cyabwo cyararangiye. Abajene birirwa kuri internet, birirwa baganira, birirwa bahana amakuru, birirwa bareba ibindi bihugu ko ibintu bikorwa, bakareba uko bikorwa iwabo, bakabona ko bari mu icuraburindi. Iyo niyo mpamvu rero uyu nguyu Bazu
azashyirwa mu butabera n'abaministre biwe bazajya mu butabera. Ejo bavugaga abaministre basanganywe briefcase y'amadolari menshi cyane, abandi basanganywe amatafari ya zahabu abaturage bari ku muhanda bari gupfa n'inzara kuriya. Ni ibintu bibabaje cyane, ibintu biri kubera muri Niger, ariko binasa n'ibi bintu byose biri muri West Africa. Ariko nanone ukavuga uti Cote d'Ivoire ni ryari? Uyu nguyu wa Macky Sall wo muri Senegal, uyu Macky Sall wo muri Senegal nawe ni umuntu uri hariya kugira ngo abafaransa bakomeze n'ubundi bibe Senegal. Ni ukuvuga ngo urugendo rwaratangiye nacyo kintu kiri gutera ubwoba abafaransa. Baravuga bati Mali iragiye, Burkina Faso iragiye, Guinea iragiye. Ubu none bari kwibaza bakavuga bati Niger nigenda nta jambo na rimwe turaba dusigaranye muri Afrika. Ni ibintu biteye agahinda, biri kuvugwa n'abantu b'abafaransa basese. Hari ibintu biteye agahinda. Umugabo nabonye ejo arimo kuvuga ukuntu Ubufaransa butagomba kuva muri Niger kubera inyungu bufite muri Niger. Bavuga ntibishoboka, ntitugomba kuva muri Niger. Ku mutima bavuga ati who are you? Wowe urinde, uri umunya-Niger wowe? Ni ibintu tutari tuzi, ariko burya biriya bihugu bya Afrika bigikoresha amasefa bikiri mu maboko y'abafaransa byaragowe kuko abafaransa muri kamere yabo n'abajura, ni umuco wabo. Murabyibuka kesi yabayeho kera arigiye gutangiza intambara hagati y'abafaransa na Mexique kubera ngo akabutike k'umuturage w'umufaransa, akabutike k'umuturage w'umufaransa habaye imyigaragambyo, akabutike bagasahurana n'izindi butike. Abafaransa basaba ibya mirenge Mexique mu gihe baravuga ati wowe uratanga amamiliyoni n'amamiliyoni kuri ako kabutike. Mexique iti ntako dutanga. Abafaransa badeployinga rege igisirikare, badeployinga amato n'iki, Mexique ibonye bikomeye itanga amamiliyoni. Abafaransa ibintu barabikora no muri Haiti. N'abantu betekereza abantu biba Haiti. Nzababwira story ya Haiti n'abafaransa ibabaje cyane, uburyo abafaransa bibye amamiliyoni menshi Haiti. N'uyu munsi atajyagira umuntu n'umutinyuka kuvuga ngo abafaransa bishyure Haiti. Ni ibintu birimo umwanda mwinshi, ibintu by'abafaransa birimo umwanda mwinshi cyane. Kandi noneho icyiza gihari, uwo mwanda wabo wose uri ku karubanda. Ubu ngubu umwanda wabo wose uri ku mugaragaro, nta kindi kintu bazabasha gukora muri iyi Afrika yacu. Mu by'ukuri ntacyo bazabasha gukora, kuko aba basirikari ba Traoré, ba Doumbia, bose bavuze bati nimwibeshya mugakora kuri Niger turambuka natwe, turambuka. Ubu ngubu Macky Sall arimo ararira kubera ko bamutandukanyije n'izo ECOWAS ziwe. Wowe urarira mpaka urajyana na boss wawe, kubera ko sinari mbizi. Nge nabonaga biriya bihugu bikennye, ngakeka ko bikennye kubera ko biri mu butayu. Sinari nzi ko muri Mali habayo diama, sinari nzi ko muri Central Africa habayo diama. Nabimenya ruko abafaransa bahavuye batangiye kurira ngo abarusiya bari kwiba diama. Navuga se kumbe habayo diama. Igihe cyose se mwahabereye ko barayajya Afrika kwera, Afrika ni igihe cyuko tubyuka tugatekereza neza imishinga ifitiye akamaro Afrika, tugatekereza neza ni ikihe kintu cyateza imbere Afrika. Naho iyi migozi yose y'abakoloni yose igomba gucika ikavaho burundu. Nyenya nkurikira cyane n'umugabo bita Julius Malema. Buriya ni umugabo nawe w'umupanafricanist ngewe nemera cyane. We nta nubwo yemera n'izi borders dufite twebwe. Izi border urajya muri Kongo uteresha, ujye mu Buganda uteresha. Ibingibi ni ibintu abakoloni badushyiriyeho kugira ngo babashe kudutandukanya, twe gushyira hamwe, kuko Afrika ishyize hamwe, Afrika mu gitondo ibyutse igashyira hamwe, yaba ari umugabane cyangwa se yaba ari igihugu gikomeye cyane ku isi yose. Itakwiterereza kuko ari abakora ibintu bashaka isoko muri Afrika. Ari Afrika nayo ubwayo yagivuga ijambo rigaragara rikumvikana. Ibi ngibi narabyumvise Mugabe avuga ukuntu abaperezida ba Afrika bajya muri UN bakavuga ibibazo byabo muri UN, ariko nta n'umwe uba witaye ku bibazo byabo bavuze, barangiza bagataha. Mugabe yavuga ko ibyo bigomba guhagarara.
bigomba guhagarara, agaciro k'iki gihugu kakaba agaciro ka kiriya gihugu. Ariko abanyaburayi baratudivije kugira ngo barenye, baduciyemo uduce duto hamwe na hamwe n'ibihugu cyari igihugu kimwe bakagicamo ibihugu bibiri. Twebwe u Rwanda murabizi, u Rwanda rwabigendeyemo cyane. Ni ibintu Afrika yakubitiwemo, ariko uyu munsi ishaka ibonye abayobozi beza bashaka ko Afrika itera imbere. Afrika yatera imbere ikava muri urujijo. Nibyo Excellency wacu yavugaga, Kagame yavugaga ati ntabwo Afrika igomba kugira borders. Ni gute Afrika igira borders? Murabyibuka inama ya Kigali ya African Union yemeje passport imwe ya African Union. Ni umushinga uri kugenda buhora, ariko murabibona ko harimo abantu barimo gupushinga kugira ngo Afrika yongere ibe imwe, twongere tuvugire hamwe, tuvugire ijambo rimwe. Murebe ko batazatwumva. Hanyuma ibindi byo reka tubanze twibohora abafaransa muri West Africa, biriya bihugu bituze noneho bizageraho twicare hamwe tuganire, tuvuge tuti ni gute Afrika yagivugira hamwe ijambo. Kuko Afrika niba muri Mali hari zahabu, niba muri Nuza Maremo yaravugaga ati ibaze zahabu ya Congo n'iya South Africa. Ubwo ntago nawe yarazi ko muri za Central Africa na za Mali naho habaho izindi zahabu. Izo zahabu zose Afrika izifashe igakora currency yayo ishingiye ku idolari, nako ishingiye kuri zahabu, twarusha ipaundi agaciro, kuko ipaundi ry'abongereza rishingiye kuri zahabu. Abongereza bibye kera mu gihe cy'ubukoroni, mu gihe twebwe zahabu turacyayifite mu butaka, turacyayicukura mu butaka. Inaho ipaundi rishingiye kuri zahabu yibwe ku isi yose, haba aho abongereza bagiye banyura. Iyi rero ni Waka Waka podcast, tuzakomeza tugende tubiganira, turebere hamwe ibi ngibi. Ese abafaransa baraza kuvamo gute? Ese baraza kubuzwa amasoko yabo? Izo biti inyungu zabo muri Niger bizagenda bite? Icyo twabonye nuko aba basirikari ntabwo bigeze bashotora na gato abaturage b'abafaransa. Ubufaransa babonaga ko bwiteguye kuba bwateza akavuyo bushingiye, bwitwaje ngo bugiye ngo gutabara ngo abaturage babo bakoreshwa ama interview bari muri Niger, bavuga ko bameze neza nta kibazo. N'abaturage ba Niger barakangutse ku maso, ntago baza ngo mu bintu by'akavuyo bajye kugira ibibazo n'abaturage. Abaturage b'abafaransa ni inshuti zacu. Twebwe dufitanye ikibazo na leta y'Ubufaransa. Nabonye ministre w'ububanyi n'amahanga wo muri Mali ejo bundi arimo gusubiza abafaransa bari barimo kwiyemera, bavuga ko bari baje kubafasha muri Mali kugira ngo bave mu kibazo cy'abayislamiste. Arabwira ati icyo kibazo cy'abayislamiste nimwe mwakiduteje, ariko twebwe abanyamali twapfiriye Ubufaransa mu ntambara ya mbere y'isi yose, dupfira Ubufaransa mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Muvuge rero ibyo bintu byanyu muvuye aho ngaho, mwe kujya mushaka kutwibagiza amateka abanyafrika barwaniye Ubufaransa. Iyi ni Waka Waka podcast rero, mugire amahoro y'Imana.